Shubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Ke Hspdp sengkmi mentakasngi kelapan benabakan Pynïakhun da Shangrit kan sai Shangrit na Nongstoiñ constituency haka election MLA kaban long house number 1. Ya kani lapan benado Presiden Rangba ke Hspdp UKP Pynïakhun haka jiya kandu bat kinong thok kubor. Uba Pynïakhun ulaong baya ke kerteng jo Shangrit larai da ka Central Executive Committee jong ka seng hadian ka jingethir ka basani. Nongstoiñ constituency ka parti jingi o ka Nongstoiñ area ni kabur ile kren da kasi halor ka jing jit yo candidate nagabanta election arjar apply dem da kasi si hadin ka jing ya tai ka jing ya berkat basari bah jing rai da kasul jing babun balang ai jong ka sisi berkuai kalong ba in perbana ya candidate jong in kasi bantip sino bantip lang di parti berkuai kalong legit ya kate jong ba sanjit kan sai Shangrit sanjit kan sai Shangrit ulong candidate jong ka parti Hspdp na kan Nongstoiñ konstitusi Yung way ni Kisama. udah sambar ba udah nong kam jong ka parti baru udah ru kun jong ba jong ka tan parti nong ko Nongstoiñ konstitusi tinggal raya kan itu nong mau Pynïakhun kertong jongi akan election arja akulai na Nongstoiñ konstitusi